Yep. Welcome back, everybody. Today we're gonna make beautiful Himbasha, and let's do it. First ingredient, salt, chow. Yeah. The second one is levito, babaqati. Salisai, sugar. Okay. Rabai, abasuda. Abasuda. Zaka waini, not waini. Cream and olive oil. Everything's ready now. My garlic, how say? Di. Flour, white flour. White flour for Himbasha. Okay. Okay. You want to mix it well now? Yeah, I'm gonna mix it. Close it. So pretty much you want to get like a piece of dough, almost like, right? Yes. Almost. It's only different the ingredient. Now that we have the dough mixed, what do you have to do now? حجي بقى تلوثو ريدو هينلو بلاستيك شلفونه هذا 45 minutes 1 hour كبكل فوق اسكو هون او كنسو كتينا ማለት كتينا بحدا كوينا سقف شعور تحنطنا دحر حدا ساعات تمرسنا 1 hour وسيد له بقع مالتي جبو خيلا كنسو كتينا فما كم بقع اها تيو اغلو نسل سامسون بقع خيو اوكي حجي إذا كحل صابيه بيدي يخسرها كد مزبانة متنكاف يدمحل صعب صريت مصلوية كي حزن مثلا قرب زيت خضار لي نابزي قرب زيتي كي طابق كي حز تفاكتها مثلا مينة حباشة في وغمة أكيرك كي كحز زيتي يستاي يسلوم عليه زيتي بده حاجة نقول بتعمل إكساس خونة أنا اشتري اللي فيها لهم أنت تفهم هذا
بفاركيتا غيرنا كاني نسلمه مالتي. So we're gonna put design using the fork, pretty much what she's saying. So you could do whatever design you want? Whatever you want, yeah. But I'm using the fork. Then I'm going to change the other side. What do we have to do now? ሕምባሻ ተሰሊማ ተወዲአላ ሬዲ ኮይኑሎ ሕጂ ኣብ ኦቨን ከእትወየ 350 ዲግሪ ማለት እዩ 30 ሚኒት 40 ሚኒት ወስድ እዩ ንክበስል ማለት እዩ ከእትወየ ጽበይና ማለት እዩ ዳላይ ጊዜ ተመይስና ኣለና ሕምባሻ ሬዲ ኮይኑሎ ክነውፀይና ለሂግስ ቲም 350 350 I'm going to turn it off and ሕምባሻ ሬዲ ኮይኑሎ ሆተየ بطعم صبح حنباشا أبغى أنا خمس جرنا هنتكلم نخلينا كل نجار سيفي ماز أبغى أنا هبعد هذا الدارو نجار نبذف نجار سيفتي قبرها ولا نجار ديو كل نجار طعم ديو فريش بطعم صبحي. And there you have it. We made a beautiful himbasha with my beautiful mom. If
you guys have any recommendation on what she should make next time, leave in the comment below. ምኽርኹምን ሓበሬታኹምን ኣይፈለየና